Arhitektura u doba kralja Stefana Dečanskog, Sveti Spas kod Velbužda i Dečani. Kralj Stefan Dečanski podiže crkvu Sveti Spas na mestu velike bitke kod Velbužda, gde je srpska vojska odnela pobedu nad Vizantijskom. I u ovo vreme gradi se u raškom stilu. Crkva ima osnovu u obliku sažetog upisanog krsta sa kupolom i pripratu koja je nad bočnim prostorima zasvedena manjim kupolama. Fasade su izvedene opekom i tesanicima sige sa pilastrima i lukovima koji naglašavaju raspored prostora u unutrašnjosti. Veoma je oštećena, od slikarstva ništa nije preostalo. On je takođe zaslužan za oslikavanje crkve Svetog Dimitrija u Peći. On je izgradio i manastirsku i svoju grobnu crkvu Dečane, posvećenu Vaznesenju, ali je nastavak radova na podizanju i kasnije oslikavanju zaslužan njegov naslednik Dušan. A o radovima na fasadi se brinuo Danilo II. Ova crkva podsjeća na Studenicu. Crkva je petobrodna bazilika sa trodelnim oltarskim prostorom, nadvišena kupolom na kockastom postolju, a u unutrašnjosti je prostor naosa, odvojen niskim parapetnim pločama. Na zapadu je prostrana troborodna priprata podeljena u 9 prostora zasvedenih krstim svodovima. Fasade su oplaćene kamerom i ukrašene reljefima, naročito na portalima i prozorima. Crkva je dugo oslikana. Na ukrašavanju je radilo puno slikara pozvanih sa različitih strana i pažljivim posmatranjem zapažaju se i razlike u njihovom postupku i nejednake sposobnosti. U oltaru su većinom uobičajene predstave dopunjene scenama ciklusa iz naosa koje ulaze u ovaj prostor. U kupoli, pored uobičajenih tema, predstavljena je nebeska liturgija. U svodovima i višim delovima zidova, pored ciklusa posvećenih Hristu, ilustrovani su ciklusi Bogorodice iz mnogih svetitelja. Na više mesta u naosu predstavljeni su portreti članova vladarske porodice.